پیده سربست هاته بردان. رژیم اسد جسه آلیان و ایریشی غوطای روشالات شامه دکه و ده انجام ده بدهان سویل هاتن کشتن و بریندار کرن. خانیشاندان ایران رو لرا پرین دکن و خانیشاندر درشمن مرنج با خامنی بلند دکن. جرکدن سلاو ده 19 ماه 12 سال 2016 هنده پارتیا اکتیا دموکراتیک پیده لگونده بربنه ی عفرین سه اندام پارتیا دموکراتا کردستان سوریه یم بناوی عزت محمد خلیل 7 سالی محسن محمد خلیل و عبدو حبش جبو لشکریا نچاری بربون پشتی روژه آنکو ده 20 مهیده به صدم ندیار جیانا خوش دستان تانها طول کلین درباری شهید بونوان جعالیه پیاده و آنکول سر دست پیاده اشکره نبویه به تن پیاده دبیجه جبر شوتاندنا کنوان بشماله که هر سی اندام نابوری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هاتن شهید کرن. ایرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سالوگرایه که یا هر سی شهیدان لکامپا دومیزه یا پنابرین روش آوای کردستانه یا بسر دهوکا هرما کردستانه و وجاند. ایرو دوامین دو سال سر شهید کردن پاکروان کردن دو سی حوالی ما سر کرد حوالی کوادرین پارتی دموکراتی کردستان سوریا لعفرین هاتن شهید کردن اوجه محسن وعبدو ومحمد اف سي شهيد جبر كاري كرداتي كرن خدمتا كرداتي كرن اف هر سي كس بنا بعسكريانا شاردا عسكريا زوري دا برن وبشتي هاتن شهيد كرن حتى جنازي وتسليم مالباتي وانا كرن جبر ولي ايرو اف دو سال درباز بيل سر شهيد كرناوا ما ايرو روج وغراوا سال وغراوا ما ايرو ساخ كروا و ام جبر هر کسی را بده خویا کرن اف شهید ریکا کردایتینه اف شهید ریبازا برزانینه اف شهید خدمتینه اف کارو خدمتا کردایتی کرنه اف تو تعدایل کسی نکرنه و اف حتی او بریار شوت او خراب او در حق ملت کردستان سری کردستان سوریه در خستی چه بناوی عسکریا زوری ده به ایرو خورد و کچه ما ایرو کردستان سوریه ده تف ایرو پنابر بین لکردستان لترکیه لأوروبا چند کسا شهید بین لبحرادا اف سیاسته کی نراستاد ند خدمتا کرداتی ده گلک سرکردن پارتی دموکراتی کردستان سوریه و انجمن اجتماعی کرد گلک جه کد یعنی هاتن نفی کرن گلک جه ایرو زندان دنه ایرو ما مستبهزا دورسن جه 12 جه 24 حیوا 10 2012 ده حتی وکینها مسیری وی ندیاره هاتیه بنشاف کرن ایرو حوالی ما عبدالرحمن آپو اندام کمیتان آوندی اف زیده فترکی دریجه ایو هاتیه گرتن و حتی انها زندان وادن و حالاوی صحی نگلکی درسته ندبن چت نکریه تشتا کری کار کرداتی کریه از کره شهید ما کره حضرت محمد خلیل ما از پشمرگه روج ما باوی من دریوه سال که سرساله خواه رو باوی مجي شهيد كرن بكاكي لعفرين الناحية رجل جندي برباني اجي وك كره شهيد بيشمرجي وجافا وامد بيجن هاف كريوري بايدير سر ملاتي مع عفرين ولا حمود دفر القامش دول كوباني ام دخازن في المديرال سر ملاتي مع عفرين وكوباني القامش للربي باوي مجي دشاف روج كده هو شهيد كرن او شهيد خستن وعبد محمد حبش ومحسن محمد خيل وجي خوالي منه لعفرين الجندي برباني ناحية رجو امج دبيجن وك امجي ربازا برزانين نمرنا چکدارن پیده اندامکی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جزندان خواه سربست برده شوا بوری پشتی بهتری دو حیوان جرواندنه چکدارن پیده علی اسماعیل اندام کمیتا نافچه‌ای یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه جزندان خواه سربست برده علی اسماعیل 28 هیوادهان سال 2017 جالی چکدارن پیده و لباجار درکه روش آوای کردستان هاتو برواندن
هجای گوتنه کب دهان سیاست مدار و اندام و سرکرد و آلیگرین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و انجمن اجتماعی کرد لسوریه دی زندان پیاده دنه تا نهاجی چارنویساوان ندیاره. ده شر لدجي رخصنا داعش تا داویترین شر کلگل حشد شعبی عراقی بو لشکرین روج آنکو پیشمرگین روج آوای کردستانه ینکو دستنگر هری پیشین ده بروانی برخاکا کردستانه ده کرن نزیکی 84 بریندار دانین آسته برینین وانجی جوده جودانه دناوان ده 4 بریندار روشوان گلکی خرابه و دبین چاودیریا پزیشکی دنه. پیشمرگه دوران محمد دما کوب ارکی خوی لشکری رابو جبری سیمهان اوتومبیلا وی راستی بومبیه که هاتبو و ده انجام ده پیشمرگه دوران راستی شزیه که ده پشتا خوده هات ده انجام ده روشاویه تندروستی گله که خراب بو لی بلی هن به هن دبن چاودیریا پزشکی ده روشاوی برف باشبونه و ده چه جالی خوار خستنا پارتیا دموکراتا کرد یا سوریه لکمپا دومیس یا پنابرا روشا بریندارن لشکرین روش دشوپینن کود ویژن باكو بارتي ديمقراطي كردستان سوريا اللي خصنا لشكري براسيج روجا اول ده حتى هو كبيتي كان هاجي ام متابع حتى ما هشتي وشار بيندار هنا بيندي وحمون نوك هبدونا ما نه انسان بيني ما بخمي هنا ضمن هذا دوران ما شار ضمن بهرنا هذا جهد فرق هنا أبغى تشتهى مليما ما أريكاري وكو رخصني جي وكو قيادة زيرواني جي وكو لجناب بليندار وشهيدة جياد هو كده جي تقصيرنا كنا ما دكتور مسكين هيا خود جيرانسي دكتور مسكين معالجة فيزيائية محافظة هو كده يكي ديار جامع ما تكليف كربي أي مقابل بأي مقابل أرجع مليه هني بترميلا خو سماها بالي خو يكوادري خو ما بيتكلم ترميلا خو بقولون تاني هذا كمان بيجي هي أسي شاريها بيجي أبو شيء يعني يجبو خاطر أبايا حقائقا شو ترميلا خو تاني سبب بيندان يجبو خاطر معالجة فيزياء إجوال شيبكي وهنا برادري ما يويد يجبو خاطر وأنا بعد مينين وبعد يشيلوا معالجة فيزياء إجوال شيبكي يا آخر تشاقوت الفيديو علمتي ممكن ولا ضمانات وإسعافات أولي أو ناني المستصفات دوميستا ما كتابك دا محافظات هوكي وما دا قيادة زيرواني دريان وانارا بكابك درمان كامل آمين فيديو أنها مسلمان دي مستوصفة بريا حقيقة مسلمان دي مستوصفة دوميز ما قلت تكس أخص جبو بيشمرقها وجامعة جي مسيح بالي ما برادري ما يبيدا كده بعلمي وانا وغرفك جوانا تخصيص كنا أبي هنجي نهار جموانا بمستوصفة دوميز لنا پیشمرگه دوران هنجار راستی ایش و آزار تی جبر بریناوی یا دجوار جبر ویا که دبیجی هنجار سردانوان وان ایشا و آزارین وی تومار دکن و لسر تورین کوملایتی بلاف دکن جبر مرم نخواه ین تایبت جدسبيكي حتى انها ما متابعة وضعي بيشمرقي خاكرين جبر انها بيشمرقي هابين او اندفاع بالكرامات والشرف وناموس عملاتي كردكن ام تشكاري هم بعد بيشمرقا بكن تشتكي جلكي كيما تشتكي جلكي زعيفة البر او كارو خزمتها واي كرداتي او دكن ده بازده بيشمرقا دسبيكي هناكي حالي وانا باش بي مختلف بيجوا بيشمرقي دي جبر ريجاكي مازنش بيشمرقا تشار زمان ده هاتن بيندار كرين تقريبا جهشتن زيدي هشتي كسا جوا بازده كس هناكي متابعة باش وعربيا جواجي شاركس بيشمرقا خشمان بيشمرقا دوران وحسين واحمد فيصل افهر شار هناكي وضعي ومختلف يجوا بيشمرقا دي ولا اريكاري مرت كن اريكاري محدود مرت كن ولا
يعني بيمتى تواج وقت خازم يعني أري متكن يعني سيارة إسعافة بيت مشفى بيت كودة بيت يعني أري متكن والله تشيج وقت خازم أري متكن وكا يعني حسابي ماشي يعني تشيج واجد خازم أري متكن والله سلاف ورز شيء مش بوا أي شيء من مفاجأة تامن يعني نزل أي لحظة أي ثانية يتامن أويش يعني محدود نينا يعني أو بيجي أي شيء والله بروجك روجك نينا بروجك بثانية يعني نزل أي لحظة أو أي شيء وريمن خلص الاستيمين قلتي حتى الاستيمين قلتي يعني أسبوع قد إن شاء الله يصير درخن وإن شاء الله ما صورة قرنش ترى وإن شاء الله ما يجزمنا إيش هذا الشيء اگر شر و پفچون بردوامن واتا بریندار و شهید جی و بردوام ببن کود بیجن بریندار شهیدن ساغن جبر ویکی بیوستیاوان به چاودیریا پزشکی یا هردمی هیا و ایش و آزار نوان جدیو لا ایش و آزار ملتکینه اما بین ایران خونیشاندانین که لإیران انها نزیکی شست باجار و باجاروکن ایران گرتنه خونیشاندر جی درشمن مرنج با خامنی مرنج با دیکتاتور دروی حکومت ایرانی و رژیم ملالی ده بدنگ بلند بیجن. روج بروج خونیشاندانین ایران برفراتر دبنور و لراپرین دکن روژا پنجشنبه بوری لباجار مشهد و پشترا لباجار قم دست به خوانیشاندن هتا کرنو ده دمک کم ده گهشتنا و باجار تهران پایتخت ایران ده دسپک ده خوانیشاندران درشمن نهشتنا برچیبون و بیکاری بلند کرن لید دما نهاده درشمن خوانیشاندران دروی حکومت ایران و رژیم ملالی ده بلند بونو دبیجن مرن جبو خامنه‌ای و مرن جبو دیکتاتور هروها وینه خامنه‌ای و آلا ایرانی لناوراستا باجار و باجاروکن ایرانی تینا شوطاندن سری صبحی ایرو خوانیشان دانان چندین باجارین ایرانی مینا مشهد و نیشابور و کاشمر و بجنورد و یزد و نوش هر گرتن و شر و پفچوندنا برا خوانیشان داران و هیزن امنی دار رودا لگوریوان ویدیوین کو تورن جواکی بالاف کرنا و خوانیشان داران درشم لدجی حسن روحانی سروک کومارا ایرانی حکومت وی گوتنو هیزن امنی لهم برخوانیشان دران غازا روندک رژین و چک بکار آنیا جه آلی خوابجی هزار ناورت بردفکا فرمیا وزارت دروی امریکا ده دخویانی که در را گهند جه نزیک و امریکا چاودریا خوانیشان دانان دکه و امریکا ایدانه دست سر کرنا ولاتیان جه آلی میلیسیات رژیم ملالی و دکه جه آلی خوابجی روزنامه گردیانیا بریتانی گوت کو خوانیشان دانان بهتر جه 20 باجارن ایرانی گرتیه و پیش بینی تکرین کو خوانیشان دان بهتر باجار و باجاروکن ایرانی بگره و لگوری کو چالاکوانین سویل بالاف کرنا خوانیشاندانان بهتر جه 6 باجار و باجاروکن ایرانی گرتنا جه دماکو خوانیشاندانان ل باجار و باجاروکن ایرانی دست پیکریا همو هزن ایرانی مینا پاسداران و بسیج کو به آوایکی راست راست سر به خامنه‌ای و نکتنا حالت آماده باشیه ده و لگوری کو تلویزیون فرمیه ایرانی بالاف کریج دماکو خوانیشاندانان دست پیکرنو حتی وکه ایرو ده که ساتنه کشتنو بهتر جه 400 کسی هاتیه دست سر کرن جه آلی خوابجی چالکوانین سویل بالاف کرن کو جماره کشتیان و گرتیان جوی جماره بهتره کو تلویزیون ایرانی بالاف کری جیهان بکف خوشی پیشوازی لسالا نوکر لی لهن باجار و باجاروکن سوریه به موشک و بالافرین رژیم اسد و دیمن کشتی و برینداران پیشوازی لسالا نو هاته کرن. ده شوه تا دمجمرین درنگ غوطا روشالات شام پایتخت سوریه جالی چکدارن رژیم اسد بچکن گران و موشک و بالافرین شر دهات ارمانج کرن. ده انجام ده به دهان جی خلکن سویل بون قربانی هروها هن خلکن سویل جی بریندار بون. لسر دنگه توپ و موشکان ولاتین غوطا یا دور پیچگیری پیشوازی لسر سالا نو کر. جی چند روژان و هزین رژیم اسد و چکدارن هوالبند ایریشن آسمانی لسر غوطا روژهالات انجام داده. وبطيبات جي روجا شمية تا دمجميرن درنگ شفا بوري بچكن گران و ايريشن آسماني جعالي برافرين سوريا لسر غوطا تينا انجام دان. وبطيبات در دورا غوطا روجهالات وقدوما والمرج و باجاروك كفربطنا و سقبا. روانگاه سوری اما في مروفان آمارن قربانيين شفا بوري لسر غوطا روجهالات اشكرا كر. كجبر ايريشن آسماني برافرين سوريا بدهان جي خلق سيفيل بونا قرباني. وجمارايك مزن جي خلق سيفيل بريندار بون و بشك جوان جنو زاروك بون.
لگور روانگاه سوریه مافی مروان راگهاند کج 14 مها مجدار سال 2017 و تا شوا بوری به صدانج خلک سیویل بونا قربانی و جیان خوش دزدانه و بشک جوان اندامین براوانیا سیویل بون. ولعالیه کیدن شر و پفشون دن افبارا چکدارین رژیم اسد و چکدارین اپوزیسیون سوریه لدردور غوطا بردوامه و بطایبات لآنیا النشابیه لباجروک المرج و هر دو باجروک حزرما و زریقیه که رژیم اسد دخوازه دستیوردان بکا غوطا روجهالات و او یک جعالی اپوزیسیون سوریه هاتا تکس کرن که رژیم اسد ایریشین خال سر غوطا گران کریه و دخوازه جسه آلیان و هر ناف غوطا روجهالاتا دور پیچ کری. چکدارên opozîsyona Sûriyê jî jaliya xwe de bersiva rejîma Esed daye ku sivîlan li Ghûta Şama paytexta Sûriyê ermanj dike û karîne rejîma Esed li heresta dûrpêç bike. Li gor jêderan çekdarên opozîsyonê karîn taxa ecemî û hedaiq û mizgeft û nanxaneyên ecemî û nexweşxaneya Bişir û hin xalên din li heresta kontrol bikin. Koveyekê riyad navbera heresta û Erbîn de hatiye kontrol kirin jaliyê çekdarên opozîsyonê ve bi vê yekê jî rejîma Esed tê dûrpêç kirin. Eymen As-Safadî wezîrê derveyê Ordunê li gel serokê desteya danûstandkar ya Sûriye Nasr el-Herîrî civiya li ser dawiyîn pêşhateyên siyasî krîza Sûriye guftûgo kirin. Bi taybet encamên danûstandina Cinêv heşt û Astana heşt doh Eymen As-Safadî wezîrê derveyê Ordunê li gel serokê desteya danûstandkar li welatê Ordunê civiya. As-Safadî got ku dîtina çareseriyeke siyasî ji bo krîza Sûriyê wê deriya Cinêv de be û bi biryara Encumena Ewlehiyê ya 2254. به هزاران مالباتên Sûriye ji deverên gundewarê Başûriyê Idlibê ber Bakurê Sûriye ve ji ber bombebarankirinên balafirên rejîma Esed û Rûsya reviyane li Bakurê Sûriye jî kamp ji bo wan tên amadekirin. Serokê heyva Sûriya welatê Tirkiye Kerem Qeneq ragihand rejîma Esed rêkeftina deverên kêmkirina astê şerbin pê dike. Qeneq di daxuyaniyekî ku ji rêxistina heyva Sûr derketiye dibêje bi hezaran malbatê Sûriye ji deverên gundewarê Başûriyê Idlibê berev Bakurê Sûriye ve ji ber bombebarankirinên balafirên rejîma Esed û Rûsyê reviyane. Herwiha beryaniha rêveberê bergiriya sivîlê li Idlibê ji ajansa Anadol re ragihand balafirên Esed êrişên asmanî ser gund û bajarokên parêzgeha Idlibê encam dan û ta niha neh kes bûne qurbanî û bi dihan birîndar bûn nava rêzên xelkên sivîl de. Derbarê derbederiya neşteciyên gundewarê Idlibê berev Idlibê serokê heyva Sûr dibêje tevgera derbederiyê wê rewşên mirovayî li Idlibê xirabtir bike û derdora 5000 malbat neçar bûne malên xwe li başûrê Idlibê bi cih bihêlin û berev Bakurê Sûriye ve biçin. Amajekir heyva Sûriya Tirkî kampên nû ji bo derbederan ava dike. Herwiha serbar kir konên nû ji bo derbederên başûrê Idlibê li Bakurê Sûriye hatine danîn. Xwebexşên heyva Sûra Tirkî selikên xwarinê û cilên zivistanê û çavdêriya pizîşkî pêşkêş dikin. Idlib yek ji deverên kêmkirina astê şere ya ku li Esîtana paytexta Kazaxistanê hatiye ragihandin ji aliyê Tirkiye û Rûsya û Îranê ve. Pavel Ivanov şarezayê serbaziyê Rûsyê di gotarekê de got ku berî destpêkirina şer rexne li ertêşa Rûsyê hatine girtin û pêşbînî hate kirin ku ew ertêş nikare çekên pêşkeftî yên elektronî proseya serbazî de bikarbîne. شارەزایەکی سەربازیە رووسیە دوێ باوەریە دەیەک و بە سەدەما شەڕێ سووریە ئارتێشا رووسیە دووبارە هێزێ خوارڕێک خستن. بافل ئیڤانۆڤ شارەزای سەربازیە رووسیە دەوتارەکێ دەک و لە گۆڤارە گوێریە تایبەت بە پێشەسازیە سەربازی دەبن ناو و نیشانە. گورەیەک دجهێ خودە بەحسا سوودێن دەستێوەردانە سەربازیە رووسیە لە سووریە کرد. وی شارەزای گوت و بەری دەستپێکردنا شەڕێ سووریە رەخنەل ئارتێشا رووسیە هاتنە گرتن و پێشبینی هاتەکردن و ئەو ئارتێش نکارێ چەکن پێشکەفتیەن ئلکترۆنی دە پرۆسەیە سەربازی دە بکاربینێ.
لێ دشەرێ سووریەدا دەرکەت و ئارتێشا رووسیە دکارێ بەسەر کۆسپاندا زاڵ بێ. هەروەها شارەزا بافێل ئیڤانۆف گوت و ساڵە 2017 بۆ ئارتێشا رووسیە ساڵەکە جودا بوو ژبەر ئەنجامێن چاکسازیên بەرفەرەهیên ku وەزارەتە بەرەبانیا رووسیا ji sala 2012 dest pêkirî hatine holê û derketin û lêkarînên artêşa Rûsyê piştrast bûn peyda bû. İvanov dibêje berî niha şarezayên Rûsyê di wê baweriye de bûn ku artêşa Rûsyê karînên wê di bikarînana hêzên asmanî de nîne. Lê bi awayekî asan çendîn tan û mûşek hatine arastekirin ji bo Sûriyê. شارەزای سەربازیە رووسیە گۆچی کۆڕۆلا ئارتێشا رووسیە دشەرێ داعشێ و ژنابرنا وێ ڕێکخستنە تیرۆریستیدا gelek بەرچاو بوو چەکێن رووسیە بنجهێن تیرۆریستên داعشێ بوردی دکردنە ئارمانج. هەروەها وی شارەزای گوت و bi sedema şerê Sûriyê wezareta berevaniya رووسیە سیستەما topxaneyên xwe nû kir û dê gelek buwaran de pêşketin. به هلکفتا هاتنا سالا نو خواجهی باجار حسکه یا انجمن انجتماعی کرد لسوریه آهنگک جبو زاروکان لدار خسته دوی آهنگه ده جبلی دلخوشی زاروکان دیاری لسروانجی هات بلاف کرد. ام وك انجمن اجتماعيه كرد خوجهيه حسكي ام ببي مناسبه رابون ما خواست ام شهيه بتشوك زارو كار لدارخن بمناسبه سري صاله 2018 بمقصد عم جبي اهنجي انه ام زارو كخو بشكي دوري ضغطه نفسي قلوان هاتي ايسان صال بچند سال وان ضغطه حربي بازمان نفسي نيجتي درباس دبن ما خواست ام بشكي وان دوري بان اجواء كن دوري جو سلاح ودنج طلقاكن وتشيبي وتشينابه ما خواستم هنك جوار الداخل بشكي بيك خوش ببن وبشكي بي ضغط اخوني نفسي جبير بكن. دماکو بارینا باران درنگ دکوه زیو تینا چکرن ایسا جی جبر درنگ کتنا بارینا بارانه لباجار و باجاروکین کردستانه زیو تینا چکرن لباجاروکی آنکو لباجار دیرکی روجاوای کردستانه زیو جبو بارینا بارانه هات درست کرن تیده هیوی هات خواستن که خودان مزن و دلوان بارانه ببارینه. هلی به حرهنی بزیوی رابونه وك عادات وتقاليد بري الجندا وقت بارنا هاد بازي وشت كرين بري زيارة برين تعاد كرين خد تعالى باردا عم تبدا بس خبر خدي ببين دعاي بازار وكاي فابيرا كاي دي ملتي بقبله خد تعالى خيرا مازلك خد تعالى رحمه بدي اهل ديركي داعش خد فازير خد تعالى رحمه بدي مەبەستا بەدەستخستنا پالێن بهتر ji bo her werzekî çinînê mêrin wê demê bihtir ji jinekê tevlî jiyana xwe ya hevjîniyê dikirin ku jinek û du û sê û çar tanîn wan jinan serbarî anîn û xwedîkirina hejmarek vekirî ji zarokan bi dirêjahiya karîna xwe her wiha rabûn bi karê malê ji hûr ta girs di çar werzên çinînê û çandiniyê de jî pale bûn. هەروەها دەڤەرا جزیرێ لە ڕۆژئاوایە کوردستانê xwedan berfirehiyên mezin ji çandiniya Pambo ku pêwîstiya wê bi destê kar heye. Herwiha pîvaz û gelek caran nîsk û nok û hincûrên dî yên nû tevlî çandiniya deverên Kurdî li Sûriyê bûne, mîna kemûn û gijnîj û milûxiyê û hincûrên dî. Pale ji bo ku demjimêrên dirêj yên kar û seqaya nexweş û mandîbûna xwe ji bîr bikin, stranên taybet di ber karê xwe re dibêjin.
بدنا تنكو دست نازك خونين چاوره کرنه دلورینن لیروشا هجار مروف جی کساتی آوی بکستکن و تا هیوی بجهد بن تمنجی بپشت خوزی و پعنین قلیشی بداوی دبا شیرین کیلو آرک بله تماشاوان هجا نوچه گهشتی بردست من به فرمانا سروک رژیم سوریه بشار الاسد گوهرتن ده حکومت رژیم سوریه دهاتیه کرن او گوهرتن جی ده پوستا وزیر راگهاندنه ی رژیم سوریه هر وها گوهرتن ده پوستا وزیر بروانی رژیم سوریه و وزیر پیشسازی رژیم سوریه نهاجی عماد علی عبد الایوب پوستا وزیر بروانی رژیم سوریه ورگرد هر وها محمد مازن علی یوسف پوستا وزیر پیشسازی رژیم سوریه ورگرد و عماد عبدالله سارا پوستا وزیر راگهاندنا رژیم سوریه ورگرد.